svetoga. Danas, na praznik svetih apostola Petra i Pavla, kada se u ovoj crkvi proslavlja zavjetni praznik i kada se kraj Skadarskog jezera u ovom divnom selu kojeg zovu i Sveti Stefan po tome što ga okruži voda zimi, u kojem živi 20 prezimena crnogorskih, nailazimo na zatvorena vrata crkve. Pored grobova vaših predaka, na ovom našem slobodnom kamenu, nailazimo na zatvorena vrata crkve. Ova vrata zatvorili su bezbožni ljudi. Takvu odluku mogu samo da donesu bezbožni ljudi. To ne mogu da donesu prijatelji. Jer crkva nije ni moja, ni državna, ona je ovoga naroda, ovih ljudi koji su je napravili. I vrlo pošteno i čestito je da svaki čovjek sa ovoga prostora može da dođe sa svojim svještenikom i da obavi liturgiju i da obavi sve ono što želi u svojoj crkvi koju su mu preci ostavili i koju su mu u amanet ostavili da je ostavi svojim potomcima. Time što su vrata zatvorena crkve, nijesu zatvorena vrata raja. Raj se ne zadobija time što ćemo služiti u crkvi ili što ćemo obavljati samo obrede. Raj se zadobija ljubavlju, onim što svako od nas dobija blagoslovom Božijim. Ali, da bismo ostali ponosan narod koji je od onog lovče na gore dobio uvijek inspiraciju i od svetog Petra Cetinskog i od svih vladika crnogorskih, moramo biti voljni da odbranimo ono što je naše. A naša je sloboda, naš je ovaj kamen i naši su grobovi ovih čestitih predaka koji ovdje leže. Da ne bih više dužio ovoj tužnoj istini koju proživljavamo u 21. vijeku u Crnoj Gori od ove vlasti koja pokušava čak i da se miješa unutrašnje stvari crkve time što neki direktori donose odluke da ko će biti pravno lice u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, pa im to sudovi obaraju u ovom mučeničkom vremenu, gdje ne znamo da li da vjerujemo sudu, da li da vjerujemo svojim očima ili da vjerujemo što svakodnevno iznose neistine i o Crnoj Gori i onome što se desilo na Belvederu. A na Belvederu se desilo to da smo mi branili našu svetinju i mi smo se borili za našu crkvu. Ne, ni protiv koga, nego protiv nasilnog ulaska u duhovni prostor Crnogoraca. I branit ćemo ga dok budemo živi. I branit ćemo ga svim demokratskim sredstvima i svim sredstvima koja nam budu na raspolaganju. Jer moramo ostaviti slobodnu Crnu Goru generacijama koje dolaze iza nas. Neka bi Gospod Bog i današnji sveti apostoli Petar i Pavle, koji su uzeli težak krst i otišli sa Hristom, raširili njegovu spasonosnu vjeru svuda po svijetu, koji su jedan kao obični i skromni ribar, a drugi kao progonitelj hrišćana i kao filozof jevrejski koji se preobratio u hrišćanstvo, učinili crkvu da na sva 4 kraja svijeta bude poznata i da Hristovo evanđelje bude svima poznato. Neka bi Gospod Bog, sveti Petar i Pavle dali nama snage, ljubavi i moći da budemo uvijek dostojni potomci ovih slavnih predaka i da čuvamo ovu našu grudu, naše crnogorske zemlje, ovo plavo nebo i da dočekujemo svakog čovjeka dobronamjernog, bez obzira na vjeru i naciju koji dolazi u nju. Neka vas Bog čuva i blagoslovi.
Amin.